Yin one ki word kiti pumaleng amen. One wamati polo ni gi war ke merubien miti giti mi lobo kirma giti mi polo mi watin samo majui waik banyawa kirma wana wa kilu banyawa pe gibirwa and larwa gin maras amen. Ruar roba witieno menen matien wa merwa dwok poj matak twal bori won wa mai chwe jam bichu kiriehoni wa kitehoni makarne chwe wandano kai mi wa lobo man ki jam bichu mati ye ki deone duchu ni mir wan wa gwae ento kar mukenne chale kar man enini wan pe watika gwak ngoma be pe watika mare kinwa ento watika tele ngoma ini mi wan mir wa gwae shikombe ni wa mero no ngech ma piere tek wa yuak bunge ni ngom eni ma ini mi wa obedo gin me pogo ako ber jam bichu ma ki bori ngad mo ke ken po mi tame chwe ngom ban ngom eni ni mi wan wa ti kwere pan yang ma tut ada komket metik ngom kinu mego kilo mego kikin kaka kidu ngom main dana ini mi wa che wando wa mio e kon school atel ki odlega apart bichu bet ker wa chaki wa giti nyin rot wa Yesu Kristo amen nyin won ki word kiti po maleng amen duak parba roma pat idul dine ma pat kachel ki kaka ma pat duchu mati ya gago district ki kaber muru ma gago district lo tela wa roma pat lo tela yera lo tela magu penyo tik warga ania ki luo la point dini Alfredo Kelo Ross atie et katikis me patamo Paris atika tik ki dul mai luoni Justice and Peace Commissioner unyo dul maneno ngol mati kuch te gulu as diocese de dini katolika erpe watiu pi dini kiken par watiu pi luak duchu meneno ni kuch kuberu tie kutwale watiu pi lok me koko me ngom lok tij ma watiu wanyao kachel kiruodi mete kwaro wanyao ki lutela chalo LC adek nyowiri komi adek kidong lutela mati te dero won koma chel ki lutela palo kaka meneno ni wat mati kindano obedu tie dok tele me koko matie lokom ngom umiero kudok lebole kudok ping wek me ko betie kindano wek dano go bet ki kuch piano ba mi wangom me ko ye ki kuch arpe me ko ka chel ki koko ki tele yana duge me tele ti yo ma pol ma pat duge me ruenyu ko duge ne bene we ko don lo beru pe balo bene kare kidong muken ma pol ata chidong kombe ni wamero neno dokom ngom Uganda ti dul ngom angwen pat lobuwa kayen ni dul ngom achel kilwoni ngom kwaro kunyo traditional land ngom kwaro aye ngom magitiu ke alu kere alwak pe tiu kere te twer mamegi tiu ki chek mete kwaro mano kay meru chato kone meru miyo kamo dano matie family miyo gingeo meno kilwoni ngom kwaro kunyo traditional land ngom ario walwoni freehold land title so freehold ubedo ngom awila mai kwaro winyi ki ngat mo gi romo chato yin kau chati romo kar ma ino ke meru chato ne bero chato ne keto mo kan that is freehold matwar ne ti wi same me ti kirti wi ngar mo maro bui pe no ti war gane ma yin ngo wilo ke ngom eno ni ngom me ade kilo Milo land pe northern Uganda tie western ngoma yangi ni obot kabaka ni Buganda sigen gitiu kere kono yani inyoro wai madira ta that is why we call it Milo yani Milo ne pola ta why bo sidong gitiu kere kitet wer pa kabaka ngome ade kilo lease all land lease all tanda nyo lease all land ena ngom mayin ipa ke bon ngati mo around winyi kwedi winyi ku jok we kapang ki kare mo no ni wa making like a contract in a good possession amo mo abi ka contract tum ti dok ka mero pango ne dok pura pango ka da mero we ka chara pango mo kan dong lok ma dong ti ko be ni ti ka kelo pa ko madira da e lok me ngom kwaro ati kane kware wa yangen twinjo no tema becho
Kwaro me Acholi, kwaro me lao, timo keme, no kwa timo be. Maka dano mo tiki peko, chalo keo, ke lorem, magibieno, unyo dul mo magimero keto dongo lobe kabedo mo. Ibedo penchi gimiyo but mo gimiyo ngom malach, mechako gang kwan, gimiyo ngom malach, mechako oriat, gimiyo ngom bot lorem, gimiyo ngom bot okeo, ki or bene mano peko tie gangi. Chidong mech enoni no gimiyo matwala. Ento mod madong kubedi wan waringo moy, lok dong chake maraja dida. Madong kidu ki kam no okeo mayang tie, riyam okeo, yun yang babawa gumingo amiyan, dako. Medo no pe wat pe. Lorem bene mayang gimiyo ngom kenyo, yun siya to, yun pe kakawa. Madong loteno madong gudong. School bene mayang no kwaro tiyo ngom umiyo. Ngom yang babawa yo miyo ngom. Oriat mano kwaro miyo ngom, kwaro ayang miyo oriat. No dong gichere kot, gitingi gichere kot. Ni yang babawa na miyo ngom. Ki school, kombede ni wandong wanyual wanya wapong lobo. Nyo wanong wadwong ngom wadong nok. But karma babawa miyo ngom po penywa. How comes ni kira penyi yin ngat maput pekinywa di. Ikin yin babawa ni ki yin nga mo nywara la wore. Dawa nga mo nung tikitwer. Mwaka ni bene poteri chamo kane yin mechere tinge kote. Mwaka piera rio wi nyo piera dek. Inge ulo kwa mwamko. Ko bere institution ki tia tele kimgi. Baro bere ni an maloko ni babana yang tie Acholi. Entok mod ana loko dini nao. Babana yang ti Acholi umiyo ngom bot South of Uganda. Unyo bot Islam. Era an ko bere ni loko dini nao. Ati koni born again. Amero kwanyo ngom because ana loko dong dini nao. Mira kwanyo ngom ma yang babana umiyo. Bot dini Acholi ka. Pieni pe ame ki dini Acholi ka. Weka chato nyo bot dini man alok e chani. Pien chan ngom ti bot di. Ene ni gin mati ka time mateka dida. Mano pedong konyo. Make money ka yang kimiyo no dong kimiyo. Because yo mo pe mano yin rong dong kiri kot ki kot bi konyo kori di balo chante no. An agreement mo mababani no making. Kachel ki ngat ma eno miyo ngom chani. We better be for 20 years or 50 years. Chiro yidwa ngom bolo tena ka anyo alo gi opeke. Chiwe akone tele ni tima teka dida kilo dini. Tele ni tima teka dida kinukeo ki jopaneo. Tele ni tima teka dida mak sometimes tele ni wa ene kudano. Obalo watoko wana yang no kwar buri buti mateke ngom ene ni dong chao kelo ko chao kelo nek. Is it true ni ket mano robang chuyo ki ngom no? Ket mano robang mi wa ki ngom no megena kilo megena. Ko robang chuyo ngom mi wan wa gwa. Ko e pari me laro ngom. Kong mira paran malaro ngom ni wan wa ti kalaro. Inir ma wan wa to mon. Ngom egini weng ko dia kal pera de ki yo wa weng. An machala tich parba mana yang achi ateki wot ninu gini na wore kabariol. Anoni ngat mutoni gin ma kitima yeke kwayo piece of land. Manoti dikal ven kenyu aye malobe ki bori nyu cheki kunyo kaki yike ye. An ma yike ni pedo ke yike beni wingom. Ma iluoni top soil. Ki yike tengom. Mano ngometi maram. Kaben ki chako dwoko ngom en ma yelo ni. Ima gweng ni. Pingo. Pieni mati top soil ni. It's a fertile line mangat mo pero balo ino di ton. Maka ito ri for some years when we don't will like home. Chako puru with lio, gichako timo ngoma go be ki gede ye. So what else? Benefit ngo ma ini no me laro ngoma lo kero kumi kalaro ne kero kumi kan ne kudano ke timo jamu kan. No dong peke. Wa wego make mayang lo diro wago mio. Bot kanisha mesa South Uganda bot
o kanisa me Anglican me dini mukane kono born again umi bot mos yo Muslim yo Islam yo bot Catholic wan lo teno pe wadon ye yen yo mo waron go lu kilo dir cha we gindo go bim chi dong yung pen wa dong pe wati ka balu sente no ne kot wati ka ne ke no wati ka chodu wat mati kin wanono wati ka balu wa ye ajuma wan watelo ginono machalo wan lo tala medini ilok me ngom mayang no dong kini madano wengi ngeo tu walego lo tuwa wa ye tam paro ba wa ye be dul man ma go rego tam gi dul medini na katolika matiu pidano weng Justice and Peace Commissioner bulu as diocese matika tik ki paddi kilo ponye dini kilo tala mukene tala te kwaro kilo tala pagamente chalo wi koma dek elchis gi kidong lu dire mo gumete kwaro magi ngeo do komngom merino tal mediation lok merino tala ye piere miete waki bot rubanga bene lok merino tala ye miete chikado wan wati lok merino tal wan lu tela medini paddi lu ponye dini reverends muluke kon wa bishop gi wan wa chung ni position me ada omier pe wa tuom wilwak ma wan wa telo gi kilok menguna pieni anati position pa protestant omier chwak lo kristo ta kristayo na anati position pa catholic omier chwak lo kristo na eni pe biwek kuj beru tie wati ki ada wa choko lo kristayo wa choko lo kristo wa magendika muome melar foundation money magendika muome metimo gimon wati ki ada wan lo tela mete kwaro dire mo kane git loko ki lumi doggi gituomo wilo teno ko wachero karino ta ruodi kilo luwang ruodi kilo wang kaka watiu kilo kada pe wa bet ka grading anga ge matela rongom anga ma chene ti anga ma chene pe chi kilo wa doke ko yuson pa ngat ma chene ti chi kun ti loko lo gobba me ma ngom pala chan yen ki mina chente yen ki wila soda yen o chike me mina diel chike me mina million kaino tero ngom eneni wod maraj no wan watika kendo gwen wana ye no watika keto pala ching to tina rio eneni mier gen go bake kede mier gunne kede te watiu pe miri me chente er watiu pe miri me rocho te kwaro watiu uno pe miri me rocho wido go eneni we ko ben mabe watiu ki miri ma lobe ki tamparo ba ma pe wa leo lok me wang wat en man latin pomera man kakana man achuli man lao man kon karmo jong man kon nga no wan to watir wudi ma wan wa keme ki chik paro ba yo miro po ni wudi ite chik machon buk me chik machon gen go ber ka tik kitam gi wudi mo kene ma go poke kitam paro ba to ba kwanyo tela ki chingi o miyo gi pud matek wan bene ka pe watiu ki lokada ma wa jenge lok me chente wa jenge lok me wat wa jenge lok me kaka chiro ba bi puru wa tela wa po bi chobe ka kare ba tela wa chobe ka kare to tela duchu to tela me wibie tebe ni ro chumu piani ka chwa ka ngari di ma jabi bola kwi yenen tie patina ma cha pe patina mier ma ngom ki borre pe wa tiu ki patti mi ma ngom padano dong lok enoni tika te me maracha de da yenen no wan lo tela wa pe wa lo ki lo kada lan matika bino maikin kake ki kakki Acholi tesho karmujong parliament sometime wanano no kitiame to chero beru ping no me parliament tawni ki bet ki lwagi manano kin mamiero registering ki ngomgi kadong registration me ngom wi beru tie mier ki registering wa ngom mano pe megi oni wang no log mo bi kelu to bi kelu ko tu wale go ni wan lo tela ma wati front mier wati ki lo ada kin ma bible bene miero kin ma roba bene miero
quay qua của bề diọt coi nhang ngon cái ini tu buluak coi nhang ngon cái khu kaka cái chui luôn gu pok cái can gi cái lần gu pok cái can gi pilong mấy ngom cái Uganda gu pok cái can gi pilong mấy ngom nó đọc quan qua Uganda chel nó Uganda dong pe chel thì mir me tela cái can thì mir me kui cái can nó ni dong pe wat pe piane Uganda ni entia chel the bene ite bandera me Uganda ke chol for good in my country at some time pe what you piruba what you pi ko me logo mir mano wan wa chom mir wa sida lego lu tela pakaka ma pat matino tieno ni miro ka wati ka choke ma megwa o punyu lu teno wa magenti kala rongo ma yang dong lu diro ko mi obot school no lu diro ko mi obot bot cham kan ko mi obot gamen te me ket don lo biye ma chalo odi yadi ki mu kan ne wa mi u lo matek ki chi ko matek ni lu teno magenti ka kelo ka ho enu wan ben ma chalo lu tela widie ka wadugu ki parliament wadugu i county ma megwa mir wa ket luak mai county ma megwa meneno ni wakube ki jomo kane wa joggi log me ko macharo wan lu dini bene umir dina chela du dina chela ku ket jogi piny magen tia tik kilo gobba melaro ngom padul dini mono mati foundation money eno ni mir wa joggi wa chunguni position me ada ma twero wek wan log ma wa punyo ni twero tero dani polo wek dano burwen po me tipu ma pire tek kilo me lobo ke kan ka winyo man lo winywa ma ba ko dogwa botu ka wa lo lo kenini makarone log me bero piny ka ku chake kiru mego dul dini wa bero piny ma pat kilo me cher kot cher kalanye kunu kunwan wa telo luak ma pol wa punyo luak kilo me kisha wa punyo luak kilo me ada era wanda wa cher ka chungi kot ene ni bi wa ni ye mai lo ni po bidon we wa ni wan wa bi pier dano kui maraj to teno ma ding ma cho bidon ka ngewa ni we bi lo bong tian wa piano bong yang ma angei do me anyin lo ko wan ma kar ni ka wa ker mir wa kum lar me ngoma da pe ye cher kot ke gamo ngomo ki bot ka ber ma yaw mi yo me don logo ci ku bi be do pe alego man do ka ko man du chu piro bana ka chel pi logo na ke me du bum ti ki dul man me peace and justice commission amati gulu as diocese mati parishes weng twero kubbe e patron kan twero kubbe ki reverend father Cipriano Chen package nyoki anet katikis ina machima mege kapenyo na machima mege bini office ran ward kete dilang twero ward office pa parishes ma dilang no pa di ma dilang kino na machim pa joma mier bu ponyi kilo parishes ma pat bichu ke wati upi kaka ke wati upi dini ke wati upi be dwe padano iko padano weng di rompien kuch ngete padano weng before Yesu Kristo